Inibingelela kuphina kuphela kufunye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele Inside my story la sikulethela khona osaziwayo abantu abangosomabhizinisi nabantu abazothinta inhliziyo zethu sifundisane ngezimo nempilo kanye nobuqiniso bazo. Kanti ke namhlanje sisihambe kakhulu sile enkandla kwadakwa Dunuse la sikhona ke sizoncela ulwazi kubaba uNcamalala Msholezo, former president of South Africa. Tell and subscribe to Select Africa TV. If you want inspiration, do subscribe to this channel because I believe it's educational, entertaining, and inspirational as well. Select Africa TV ngiyabingelela umukeli futhi ngiyakwamukela igama lami ngikuSinhlahla ngobampanza kanti ke uhlelo olubukele ngalesikhathi uhlelo nje special la sinensizwa khona yale enkandla njengoba uyibona ke ewumculi uzochaza yena ukuthi iziphi ezinye izinto azenzayo kodwa ke udome ngokuthi MC Nhlakah uphinde ke hambe nezintokazi uAlondwe noLondeka bakwashinga akanoma ke ngisho kahle ke ingane zami izona ke izinhle kangaka sakhuluma ke nje ngonhlakaniphi ukuthi ubani ukhulele phi uthando lomculo liqale kanjani nanokuthi ke uzofika kanjani la asekuthole khona amawele sizoza ngaye Nhlakah asibingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV. Cha angibonga ithuba ngibingelele iSelect Africa TV obingelela uNhlakanipho wakamkhize baye bethi yina jira lasenkandla. Yes. Into eqala ukwenzeka madoda ukuthi kube yina jira la kamkhize. Cha uNhlakanipho ke engikhule nabo nje bazongazi kakhulu ngoba ngumuntu okhulele khona enkandla emakhaya. Ngifunde ezikoleni singabala khona uNtolwane primary. Ngike ngaba seKalambo then ke high school yami ngiphothulele eMaqama high school. All right. Yes. Okay. Nhlakah from enkandla mfethu. Enkandla sineyinkomo isikole. Ithi lento yemusic manje iqhamukapi lento ukuthi njengamanje ngithanda ukucula uyibone kanjani nokuthi kutesikhevu ukuthi njengamanje nginothando lomculo. Lento mangabe ikuwena iyakufica nje mathuko kuphi ingakufica ngisho athi impela uphakathi emanzini olwandle. Mangabe kuwe nje ungayithola usuphiphidla phakathi ucula into engizama ukisho ukuthi ke lento yomculo mhlawumbe omunye umuntu bengalendela ukuthi ngoba ngibuya le inkandla mhlawumbe noma kuthiwa iyangifica mhlawumbe ngafica into efana nomaskandi yabona kodwa ke mina ngafica lo hlobo lomculo ngilwenzayo njengamanje engakhetha ukulibiza ngokuthi ngithi ikhaya rap uma ngisaliqala ikhaya rap yes futhi manje irap yasemakhaya ngoba iyo music olele kakhulu kulesitala so Big Zulu waya ngokuya ngoba sekufika esigabeni samanje ke sengiya ngokuya ngawushintsha sengiyathambisa egrapheni ngiqinisa kakhulu ekutheni ngiyicule lento. So ngasho ukuthi into eyangifica kanjalo ngilalela kakhulu ngoba ngakhula ngimamela abantu abafana no Mojaphulu no Sean G ababe rapper ukuthi mase kusele isikhala lesi ngomeni mase sizophela kube nesikhala nyana nje mhlawumbe 30 seconds loyo bese ngibhala ke nami lami verse lapho ngifike ngene ngemuva manje ngabona ukuthi hayi bo nayi into yenzeka ngathola omunye umfowethu abathi usiyanda wakadlamini sayiqala ke lento sayenza yabo music ke manje kwaba ne group abethu MC Nhlakah usiyanda noNhlakah yazi ya popular nje ngasenkandla ngabona ukuthi hayi no lento yibusiness ngiqala ukubona lokho kodwa 2016 sengifike eGoli but nje emakhaya ngayiqala nje kuwuthando lomculo yabo Konje futhi lapha ekhaya ngihlahla ngiyazi ngindlaka iqhamukapi indaba ukuthi kumele ngirecord e-studio sathapi ngaleso sikhathi nanokuthi ikhona ni support ekhaya abazali bazothi hey wena usamncane uyafunda lento izokuphazamisa because abazali isikhathi esiningi aba understand wena wenze kanjani abazali esiningi yebo aba understand kodwa into emnandi engaba nenhlanhla yayo mina ngikhuliswe umuntu ogogo so ogogo bajabulela yonke into isikhathi esiningi yabona ugogo nje into nento uyayithakasela uyibona into enkulu so yena into engicathi yangisiza kakhulu ke mina leyo ngoba ngathi mangiqala ngicula ugogo besezwa into ngayirecorda nge-E250 yebo iSamsung E250 ngicathi okuyifoni yami esibili leyo ama-E250 samasha so wayejabulela lonto nje bekhala ukuthi ungizwe efonini enga-understand ukuthi hayi into nje irecordiwe ade sekuphela ilokhu njani yabo so kwaqala kanjalo kwakhula ngaze ngathola ekutheni ngirekhode ke manje so mase ngiqala ngikwenza kube ingoma bese kujatshulwe nawo umphakathi ngaphandle so ngaphakathi ekhaya bese kuphoqa ke ukuthi beyithakasela into engiyenzayo yabona so ingakho kube lula nje kumina ukuthi mhlawumbe ngibe nesupport yomndeni ngoba vele ngikhuliswe abantu nje yabo ugogo uyajabula abantu abajabulela yonke into yes nanokuthi nje abe nomzukulu wakhe yena yedwa nje uculayo and futhi endaweni owenza okuhlukile ke yabona okuhlukile kakhulu so kwaba lula kanjalo then ngaba umuntu ke okhula nayo ke lento
mhlawumbe yenza ngibeke lesigaba esingibeke kusona ngoba ayikhona sekukhulekile sengihlangane nabantu abaningi ngenza izinto eziningi engicabanga ukuthi yikho futhi namhlanje ukuthi kungibekela kwi-Select Africa TV inqamagalelo esengiwenzile emculweni abantu engibabhalela ingoma ngoba ngiphinde ngibe umbhali angigcini ngokuba umculi kuphela kunabantu engibabhalela ingoma ngoba futhi manje sengenza okusha ke shaya ekutheni ithalente elisha elifikayo introduce ebantwini njengoba nje kunengoma ke lephumile eshisikhotha iyohwele esihleli nabo njengamanje sibabiza ngeLaTwins igama engibaphe lona ke lelo LaTwins. ngithandeni ngicathi kathathe nje amagama abo yabo ngoba ku alondwe nolondeka so leya LA loyana amagama abo le twins yabo. Okay, mhlawumbe singakafiki ke Nhlakah ukhona uNhlakah omncane njengamanje senkandla kwanongoma okupho othi nami ngisemncane ngiyafisa ucula ngiyalibona italent mhlawumbe ongamkhuthaza ngakho nongamtshela mhlawumbe ukuthi ongathi kube izingqinamba kuwe kodwa ke waqhubeka walangazelela. Kahle kahle la khona uthando bayethi nendlela ikhona so inkinga noma zikhona angeke ngithi inkinga ezithini ngoba into uma uyithanda nanokuthi kumele ube nomuntu obukela kuyena so ngiyajabulela ukuthi ngoba ngiphuma enkandla ngiyacabanga ukuthi kumanje sengisibonele kwabanye oNhlakah abasenkandla abafisa mhlawumbe ukufika la engikhona nabafisa ukudlulela ngoba nami ngisafisa ukudlulela angenele la ngikhona yabo. So ngicathi into ebalekile ukuba nothando lento yenzayo ngoba muzobheka abantu abaningi ngempela abafike bedominate egaming ku-industry yilabantu vele ababuya khona le abake bathi ukushizile abathwala kanzima masobheka nje mozobuka nokhuzana obuka emakhaya kubo uze isitori sakhe uzobona ukuthi umuntu obuya le emandaba lobu ungaboni khona ukuthi kungavela something like this yabo uzobuka the likes of MPZ ngoba ngifike naye umfowethu uyiphumela le kamaphumulo bungacabanga ukuthi ngaba khona umuntu oproducer ochofa le emakhaya yabo. So lonto leyo iba kuwena mawunayo ngaphakathi izokuthola noma ngathiwa ukuphi yabona zikhona ke ingqinamba ngoba phela yonke lento esiyenzayo yenziwa ngemali mosabuya le ekhaya kuba nzima sazi ukuthi kumele ufunde nje uqede isikole mhlawumbe university bese uthola lo msebenzi owufundele yabo. So thina sithema siqede isikole sathi sithola la makhono esifumbathiswe wona yabona salandela wona so yiwona sibekela yiwona futhi asiphilisayo kunamhlanje sihamba ngeimoto amakhono lawo siphila ngawo yabona ukuthi mhlawumbe asifikile la sifuna khona kodwa kukhulu la siya khona ayaphilisa angigqugquzelike kodwa ukuthi abantu bengayi lapha eMavasithi bengayi encwadini nezingane zami nje lezi kade ngitshela ngishuma wazo ukuthi yabona ngoba ingane zikhipha ihit kanjena zinkulu kangaka ngicela wenze sure ukuthi uyangibalansisela ukuthi ngesikhathi sokudlala zidlala ngomusic ngesikhathi serious ziyafunda ngoba lento kumele ibalance yabona. So nje ingqinamba ziba khona kodwa ke kancane kancane siyakhula yiloko nje ngicathi kubalekile. Wasuka Nhlakah uthi njengamanje useGoli wafika ke la engicabanga ukuthi ke ikhona la uthe wakhula khona kakhulu ufika kanjani eGoli ubona ubani ungena kanjani e-studio nakho konke? Well ufika kwami eGoli ngoba vele mina ngithe mangenza nje umatric lapha emagqama bekunelento ethi ngifuna ukuya eGoli vele bengifunda nje ngifuna ukuthi mangiqede esikoleni ngifuna ukuya eGoli ngifuna ukuyocula izona izinto ebengiyifuna ke lezo ngifuna ukuya eGoli ngifuna ukuyocula so into mawuyifuna and mina ngaphuma ekhaya ngitshela ukuthi benginokubatshela nokubatshela abantu bengikhona nabo ukuthi yazini mina ngizongibona iTV mina and ngampela ngonyaka ngafika ngakhona ngahlangana noNtando Duma ngahlangana no DJ Lady Ama lo khiphe njengoma eshisayo naye njengomanje amapiano nangampela bangifaka SABC1 ngifika ku-TV ngifika nje babe ngifaka SABC1 ngabe ngiperforma khona ngenza ingoma nabo naye ya producer MPZ ngoba even MPZ wafika sefikela kumina eGoli yabo sekuyimo ukuthi ayinkabi kuhlakana kanjani yenziwa kanje yabo sangena ebantwini kanjalo so ngasho nje ukuthi mhlawumbe ngabala bona oNtando Duma makusho mhlawumbe kubani wafikela kubona eGoli bakufaka ezintweni in terms of lento engiyenza music ngabala bona abantu abafana noNtando Duma ngibala abantu engidlule kubona noma ngathi bebengangiphethe kodwa ngidlule esandleni sami abantu abafana noBig Zulu abantu ukuthi nabo bebefaka imbono ukuthi nayi inkabi siyakubona uyaphusha awenzi na kanje na kanje ayikhona ingoma yenza noBig Zulu ikhona 18 awusikhumbuza ngingoma ethi into yami noBig Zulu ethi sugada into yami ngiyarapha ke lapha indaba yokudlala ithi khona la ngithinta khona bese ivume imizwa yami mosishaya lesi smile vele izulu ingqondo yami nje ngifuna idlala abafana ngicela ungigadele into yami mangisaphumile ngiyophanda mama uzungadlali ngami angifuni isihlukane ngifuna sihlale sibukane ngifuna senze izinto ezenza imizwa ihlala ifunane mase ngiphethe wena mama ngidlula kukhalisha imane ngicela ushikile ngibo ungayenzi phambi kwabantu lento mama I know kuningi nje kodwa abantu bazayithola online ingoma yabo. Hayi ngempela mongabantu MC Nhlakah akwazi lutho mhlawumbe nje Nhlakah sesifikile ke eGoli siyasebenza siyaphusha
Waphumelela uNhlakah wacula. Nanka amawele nazimbali ezinhle zakaZulu uyitholaphi? Iy'ngane ke yikho-ke ngicathi umsebenzi wami lo ngiwenzayo ngenxa yokuthi ngoba ngisho ukuthi ngasekhaya ngicathi bengibe umuntu wokuqala owenze lolu hlobo nje lapha ngasekhaya umculo yes. So ekwenzeni kwami-ke kuyenzeka ukuthi uze waziwe nabantu ukuthi mhlawumbe bungabazi kahle yabo ngenxa yokuthi sikhula phela abantu basibuka abaningi amehla abhekile yes. So into eyenzakalayo kunosisi uMakhosi wakwaDlamini wangazathi wasekhaya so kusho ukuthi usisi uMakhosi uyena ozala amawele uma wamawele kusho ukuthi ubekhula nobhuti usiye angimazi kahle but bengimbona kancane makule mcimbi yabo because umuntu omdala-ke yabo so mina ngibuye ngingayinakile inkosi yami but ngithe mangithi ngingapha eThekwini wangithinta uthi hayibo khona la eThekwini yazi bengifisa ungibone iy'ngane zami lana iy'ngane ziyacula iy'ngane nje ziyawuthanda nomculo wakho yabo but bengifisa nje ukuthi ukuyibone uzizwe yabo so ngijwayele kodwa ukuyithola umuntu ethi ngifisa ukubona or ngifisa into efana nale so ngiqale nganganaka-ke ngiqambe manga ngaba nokuthi nje okay ayisobonana like singabonana nangomcimbi ngangathathela phezulu yabo kodwa-ke ngenxa yesineke sakhe elokhu engi-check ukuthi hayibo mhlawumbe ngiyiphoste ngisendaweni so ethi hayibo kanti ningapha namhlanje awuvele phela yabona kwaba gcina engitshela ukuthi hayi no nawo namavidiyo ngithumela amavidiyo ey'ngane ecula ngathi mina hayibo mamishani sicula impela mosiy'ngane yabo because phela bakhona eziningi iy'ngoma ey'ngene ngo-WhatsApp abantu bekuthumelela iy'ngoma eseyirekhodiwe so yena bengithumelela amavidiyo bese ayiculela nje efonini wazi like hayibo benza kahle kakhulu ngathanda nje into yabo so ekuyithandeni ngase ngikhumbula ukuthi there is u-Eric because bengila eThekwini ngoba uma ngingaleni eGoli ngisebenza no-J Roy ngisebenza no-MBZ so ngithe ngoba ngingapha ngathi hayibo there is u-Eric and u-Eric uproducer uNatasha and uNatasha umntwana so surely ikhona into angayenza ngabantwana uzoba understanda kangcono futhi kunami ngoba mina noma ngicula but angisuye uproducer khona izinto engingazazi yabo mhlawumbe nokucoacha abantu ama-vocals ukuthi ini nani uyenza kanjani maybe ngenzeka ngingabikho good kulezo zinto yabo so ngase ngithi hayi no asambe sek-Eric mama ukhona u-Eric mhlawumbe abantwana khona into akabakhiphisa yona yabo wesesho kuba muthi hayi no ngicela ukuthi ubabhalele ingoma uyabona because abakhona ukubhala but bayakhona ukucula lana singimthetha hayi asambeni ngizoyibhala ingoma ngayibhala ingoma saya e-studio ayi bafika benze ibuka yabantwana bafike benze ibuka yabantwana ngoba ngikhuluma ngiyacabanga mhlawumbe namhlanje lapha ko-TikTok bevale ngakhona u-Eric laba afake khona ngicathi amavidiyo la ko-16,000 ingoma-ke leyo singayifaka phansi kwey'ngoma ey'trendayo so singathi nje labantwana esihleli nabo njengamanje sihleli nabantwana abatrendayo ama-LaTwins ama-LaTwins ngizocela-ke Nhlakah sibanike ithuba sizwe umculo wabo sibayi-introduce usazolungisa i-mic yakho ungakhohlwa ukusilandela ey'nkundleni zokuxhumana sikhona ku-Twitter naku-Instagram @SelectAfricaTV ungakhohlwa ukungena ku-YouTube ulike ucomment uphinde futhi-ke usubscribe njengamanje-ke njengoba usuzwile-ke uNhlakah insizwa-ke le esilihambe ngampela-ke ibanga emculweni ngitshela ukuthi featurisha Navigator Big Zulu angazi usimele Nhlakah enkandla kodwa-ke angibingelele-ke kowele naze nabahla sanibona ninjani ngifuna umuntu nje ayizisho ukuthi mina ngobani engubani mina ngu-Alondo ngakasho ngisibonga oneminyaka emingaki ngina-11 years old Alondwe Shinga Alondwe Shinga anobani nolonde kaShinga ubaba wabo-ke uNhlakah othe ubaqambe igama elithi-ke ama-LaTwins njengoba shela ukuthi-ke u-Alondwe noBongeka ngani zami umculo uqale nini umculo singathi siwuqale ku-TikTok kancane kohlezi ukuthi elihlezi uma esiqhuquzela ukuthi uma nikuthanda ukucula kwenzeni ukucula hlezi sithi mama sekuthanda ukucula besacala ukuthi at least nathi sikuthole lokho ukuthi yabo nathi sithole ukuthi ithalente lethu lingakephi nibone kanjani ukuthi niyakwazi ukucula nje qala nje singakasho ukuthi sifuna benihloza nicula manje sekhaya niwashe izitsha nibonani ukuthi nobabili niyakwazi ukucula uma wasijoyinisa i-camp ekuhlolo futhi wahlezi u-anti esiqoqozela ukuthi uma uthanda ukucula futhi nami ngagcina ngibona ukuthi hayi ukucula kuphathi waqamba lapha ey'ntombini ukuthi-ke uthando lwabo lomculo kweqake laphaya ekuhlolweni nihamba umhlanga and ngiyathanda-ke anibuza nje kuyabonakala mhlawumbe-ke ake sinike nawe Londeka ithuba ngifuna ukwazi ukuthi ufunda ugrade grade 6 uwele wakho nifunda i-grade 1 okay ake nizwise le ngoma etrendayo nginibonele lapha ku-TikTok kuthiwa hayi bo khona lamawele ithini ingoma nini nisipho nje kancane
ngangibulala mase kuthiwa ngiyajola unola kumama ngangibulala mase kuthiwa ngiyajola unola kumama webhuti yeke hayi yeke lo nto ufuna ungiqala webhuti yeke hayi yeke lo nto ufuna ungiqala. Hayi bo, asibale sibambe ivale MC Nhlakah. Mhlambe ke ngaphambi nje ukuthi sindedele sibuyele ku MC Nhlakah. Nitholakala njani nikhona ku TikTok, ku Facebook, ninawo amafoni kwenzakalani noma umama uthi nje never? Hayi uma uthi cha, kodwa siyatholakala na ku TikTok. Noba. So LaTwins. Oh, TikTok kuphela. Yeah. Facebook? Facebook hayi cha. All right. Nifunda kuphi bakithi nikhonzele enifunda nabo? Sifunda eSt Michael's Primary School. Ikuphi nendawo? Red Hill. Okay, Red Hill, St Michael's, nifunda grade 6. All right, siyabonga ke ngifisela ukudla nezo. Siyabonga. Izale intokazi ke eyisencane ngempela ke eyishisa ikhotha kule ngoma yabo ke abayikhiphile. Isihloko sabo Nhlakah ngiyazi le ngoma ibhalo wena. Sini isihloko sayo? Ithi yeke. Iyeke. Yeah, yeke Yini lesemqondweni wakho? Ukuthi ngiyayizwa ingoma kunokuhlola phakathi kunayo yonke into wabuka isimo sabo noma nje into eyafika emqondweni. Into engayisho kulama video ngathumela nomama ngabona ukuthi ingane esancane obviously futhi izamba lento yemhlanga ayishoyo yabo. Ngase ngithi ke no umuntu mhlawumbe ofisa ukuphazamisa ingane lento ezenza hayi akavela iyeke lento afisa ukuyiqala. Yabona. So ngase ngithola ke vele ke kwaba simple ke ukuhambisana le ngoma ngathi yabo vele yesintu. Ngase ngilinka ngase ngikhanda ama lyrics lapha nathi umama uMantuli uMantuli siyazi phela ukuthi uma ukuthi umama uNhlakah uMantuli nje ngase ngidonsa noma Mzobe ngapha kumkhokha uyabona ukuthi alifakwa libuya nodaka uyabona so nje kwayihlanganyela because ingoma ngempela lento yomculo ngoba usuke uyiphiwe kuba lula nje yabo ukubhala ingoma ngempela akusinto enkinga into nje evelithi nje and zikhona ingoma esesiyibhalile no ngisho mangabe phela ngithi nawo ubizele ukupresenta ukusakaza uyabo lento uyayiphila nje ungathi uplay ngithi uzosibuza lento emva kwalokho yabona kanti kuyayifikela nakuwe so nakithi kuba kanjalo ke kuyayifikela nje into yonke into ibelula yabo. Okay. Mhlawumbe Nhlakah singakubona ni ukhipha ingoma nabo wele noma usathe nje abake bafunde then mase kudlula ibhizi yami. Okwamanje bengisathakasele ukubona umsebenzi abawenzayo. Ukuthakasela nendlela abantu ababathakasele ngayo. Mhlawumbe ngizobabukela kuqala ukuthi yabona ngisafisa ukuthi ahlahle kulandela umusic video wabo mhlasimpe bethola ama interview bengene kahle nabe ebantwini yabona bethole iplatform yabo beshine ngokwabo ngoba ave ipowerful lento le yo music inenye into esingayinakile inanedlozi phakathi yabona ngoba suke kuyisiphiwe lento suke uyiphiwe ngendlela engiyibuka ngayo uyazi ukuthi ungathi hey othi ngene engomeni yengane kanti usuvalela leli dlozi labo belinamandla belibapha something yabona so mhlawumbe usufika ngelakho nawe mhlawumbe belikupha kancane wena inhlanhla yakho yabo kanti bona befuna ukuthi velithi nje sigubhukane into yabo isuke ihlale lapha so ungathi ungabayeka qala befike lapha mhlawumbe ukuthi uyabona ukuthi ya usungafuneka nokushayina ngabo ukuthi hayi bantwana hayini ngidonse nami ngoba nami ngimdonsile nangeqa ngoba impilo kanjalo yabo so bengithi kwamanje ngiyafisa ukuthi mhlawumbe makwenzeka beqedwe nokwenza music video bethola ama interview siphinde futhi sihlanganise enye ingoma futhi sibuke ukuthi nayo abantu bazoyithakasela kangakanani yabo Yes because hayi bayakhuphuka ngiyavuma yes kakhulu ngoba sizoyena sekubhaleni nje ukuphazamisa uyazi ukuthi mina ngibhale ingoma eziningi ngoba Dubala nginengoma no Big Zulu and le ngikhiphila ngiyona kuphela khona ezinye sazenza yes so nginengoma no Big Zulu nginengoma nenkosi emagcokama nginengoma konje oSgabiso oNavigator onjoko oLimit bonke labantu nginengoma nabo ngumsebenzi nabo yabona kodwa ibuya lento engishoyo uthi mhlawumbe asikafika isikhathi sokuthi ngifike la ngifuna khona yabona sengihambile ngasebenza nabantu abanye sengiza nginendaba sengiza nginokuthi hayi ukusebenza nomuntu odumile akusho lutho yabo nginengoma no Lady Ama lo ngumshoyo uthando Duma usisi kaNtando Duma yabo yes nginengoma naye eya producer uMBZ ama instruments akhona yenziwe yimina but uyabona ukuthi bakuphi nje ngama so sometimes bayekela abantwana beshaya yes all right lokho ngithanda ukuphasisa mhlawumbe ke Nhlakah sesiphetha nje sesengasemaphethelweni umlezo wakho nje nabo kubathandi bakho koNhlakah abancane ababukela kuwe bekubona ku YouTube kuma music video njalo njalo kongakini tours enganeni ngijozenzayo ufuna ukutheni kuphi cha kulabo ababukela mhlawumbe kumina ukuthi nje ngasho ukuthi bafowethu into bangabe ngempela kuyithanda
hlala kuyona uyenze noma ubhizi ngobhizi ngakho esayidini ngoba nje ubala nje isilungu akini ithozi angikho bhizi ngento eyodwa kodwa ngibhizi ngento ethi ayibe no music phakathi yabona so indlela engiba bhizi ngayo ithi iphinde futhi include izinto engizenzayo because we've got ingakini tour Fiber Mthizo ngakini tour icompany singaphansi kwayo yenza ama events senza ama events sivakashela indawo shoot manje siya ngakubo kwama artists esisebenza nawo sike saya ngasekhaya ngoba nje silapha no talent emthimkhulu yakhumbula nesiyile eqopho siyile futhi nangasekhaya lapha kusakhona ikwanduli khawashi alright yes kwakuyilokho kwengakini tour leyo yesebizwayo so kuningi nje indawo sasivakashela senze lawo ma events nase kwamaphumulo kade sikhona nawuphi nje sazofinyelela so ngenza izinto eziningi engingakusho kubantu abasafisa ukungena ukuthi nje abantu abaphushe like into mawuyisanda yenze kungaba khona ukwenza iside ngokufakela imali nalokho ukuthandayo kodwa uqinise kukhona yabona ukuze kuzokubeka somewhere kokukhulisa ngoba phela ukhula into ngokuyenza ungagcina ngokuyithanda bese uyibukela lapha ekudeni ngeke ize kwenzele lutho kanjalo okay siphele ekhathini za social media Nhlakah utholakala kuphi utholakala kanjani for bookings nanemsebenzi ke mina yenzayo oh well u-MC Nhlakah nje yonke indawo Nhlakah impela nje lo semakhaya yazi egoli nobona ubhala ngenye indlela Nhlakah ubhala kanjani babhala NT ngenye indlela but NTL so unhlakanipho nje unhlakalo kwanhlakanipho ngitholakala yonke indawo kuyafana nje MC Nhlakah ube no H egcineni ngabe uFacebook ngabe uTikTok ngabe uInstagram yonke indawo iyafana then on WhatsApp it's 072 863 8934 esiphindela 072 863 8934 abantu bengangithinta ke futhi ngibabhalele ingoma ngoba ngiyabhala mfethu ngiyabhala serious yabo nje ingoma kaNavigator Nabanye lezi eyishisayo njengamanje izibhalwe mina singabala le ngoma ethi umfana ongalobolile ufana nesishimane ibhalwe wena ibhalwe mina le ngoma utheni umajiteni manje utheni uloboleleni wena yini ngathi jula wedwa wena asiyeqa leyo le ngoma ethi yini ngathi jula wedwa ibhalwe mina yiphenye khona enye futhi ethi sokhishwa ngamabhokisi noma ukuthi uyabulala umjolo lethi sakhi sashiya abazali sakhe sabafana no khona ilokho njalo ukuthi kusuke kwaqhama lethi umfana ongalobolile lapha Navigator khona ethi sokhishwa ngamabhokisi emjolweni uma ukuthi uyabulala umjolo khona ingoma kaSenamile emhlongo ethi yaphela umjolo sala nezithombe mina lapho khona ingoma yenkosi yamagcokama ethi umjolo ngilo nomjolo nje kahle kahle yindaba vele utshela abangalobolile bathe kungishaya phansi ngase ngithi hayi ngithatha lezi zinto ngithi kuyisebenzisa okay i-revenge kodwa revenge ngomusic yonke into engiyenzayo namanje mhlawumbe uzophuma ngiyobhala ngeselectively singabenza kahle ngizobhala izinto ezinhle so nje into kanjalo lakho into engiyibonayo ngiyakhona ukuthi ngiyisebenzise ngapha well ukuphendula lembuzo wakho angilobolile kodwa ngizolobola ngisadress suthi uyishimane nawe isivumo ngiyafana naso angisona ngiyafana naso ngoba phela ukhona umuntu okhona ukuthi ngisabheka ngithi phela yabona la ekusheleni uma ukholele emakhaya kunento ofundiswa yona ukuthi intombazane uma usuyitholile ngamasibomo okugange ushinte ebhedayo ngamasibomo nje ukuthi iyibone ufuna ukubuka ukuqina kwayo ukuthi emene eyishisayo iqine kangakanani izothi mayibona leyo nto leyo ihlale la ekhaya noma izothi mayibona ukushisa bese iyabaleka so ukuganga ngamasibomo nje ushele bese uyishiya nje ifoni ivuliwe kade ushele okay funa ubona ukuthi ngabe uzobamba umuzi lo muntu mayithola le foni ithathe iphakamisa ebone lokho kuphakathi uzothina uzovumela lo mzimba ufuna ubuye indlela oreacta ngayo so ngisakuleso sigaba ke njengamanje alright kha ngiyaphika ke Fishimaneni mawuthi khona umuntu ukuthi kuzolunga emaduze alright Nhlakah asibonge ithandwa zami nibahlenezo niqhubeke uNkulunkulu anibusise niqhubeke nokucula nokuhlonipha sezwane Nhlakah siyabonga mfethu siyabonga engathi ke konke ukufisayo nama plans wakho mhlawumbe nje sesivala kusukela manje uNhlakah uyapi kulonyaka nje into engizoyenza ngizokhipha iEP ku-EP yakhona ziningi ingoma ngisazohlunga lezi nje engizoza ukuthi hayi lezi ngibona ngazathi abantu bangayithakasela kakhulu nginokudlala ngazo kodwa lapha ku TikTok wami ngifike ngithi nje gabi gabi bejabula abantu ngiphinde ngiyibambe engayikhiphi usuke ngithi bathini ukuhlola amanzi ngobhongo kodwa khona iEP engizoyikhipha igama lakho ngisaligodlileyo ngicacile ukuphuma neartwork yakhona ukuthi igama layo iyona into abantu abazoyithola leyo bese kuthi ke kuma event ngiphethe uNavigator akangifaka ngenze enye into umuntu ubhizi kakhulu ama event ngisiyawahamba kakhulu njengamanje isonto nesonto ngiyagiga ngoba even ngeFriday lesibheke kuyona ngizola ngikhona ku-exhibition kaKhuzani ezobe songoye ubuyile eGoli phezulu ngikhona nje ngapha impela eNatal sibhizi ngalezo zinto so nje kuningi kahle kahle kodwa abantu ngicatha uma bengifollow kwinkundla zokuxhumana lezi kade ngiyimentionile before
kuningi abazokuthola kumina ngoba ngizolo ngiphosta lapho namhla sendaweni esokwenzeka ukuthi mhlambe i-EP iphuma ngosuku olukuthi so umsebenzi eminingi nje abantu ngicela bangifollowe okuyikhona ongasiza kakhulu bephinde befollowe iy'ngane zami la nama-twins ukuthi nje la-twins lapha ku-TikTok umsebenzi nakhona selokhu siwugqisha nje mase kuphuma music video nakhona selokhu siwufaka nje behambe beyibuka lapha ku-YouTube bestream inkosi yami ngicela istreameleni iy'ngane yes abantu bestreama la befollowe iy'ngane bafethu ukuthi umsebenzi wazo muhle kakhulu uyathokozisa. Alright, ngiyazi Nhlakah njengamanje amabombo abheke empangeni siyabonga-ke ngesikhathi sakho nanokuthi nje uvuma ukuthi ube ngathi ney'ngane zakho siyabonga. No, ayisibonge kakhulu siyathokoza nje ukuthi nathi abanye bohlelo namhlanje. Alright, iyona-ke insizwa u-MC Nhlakah kade-ke nathi-ke hamba nama-LaTwins socela-ke niqhubeke-ke nimlandele nasey'nkundleni zokuxhumana ungakhohlanga-ke nathi ukusibamba Select Africa TV Twitter and Instagram kanti sikhona nakufacebook at Select Africa TV ungakhohlwa mngane ngi-YouTube like usubscribe uphinde futhi ucommente mina nginguSinenhlahla le i-Select Africa sibonane ngesikhathi esilandelayo. Thank you, Sebo.